Hasta la tibiyag! Wow! Una yun ang nagmayat day timula yung abukado. Di kat dayta, kandadakkel ti bunga na. Agsabsabong da na. Bayam, tainton agbunga da, ikan ka. Ay, sige man nga Rod. Jack man nagkan iti abukado. Jack man amo. Takasla kayat kumutan aramanan ti bunga ti abukado yo. Kat no umay dadayday wan ti bunga day ta abukado may. Ay, kasta aya? Numangrugin nga agbunga, nagadon dagiti agurdal. Apay akas ti panangkit kitang kanyak bakay. Adarod kayat ko akanon lakay. Anya dayta? Buko. Kayat ko ti buko. Adamot di talikod ang tibalay. Yalaan ka inton bigatan sumipngitan. Anya nga inton bigat. Itan a. Ay, rabihin bakit? Kung may isa nabanog ka iti trabaho. Mapankawon no saan? Kayat mo, amargrag dahito ininawa. Ay, wanin, mapanakon. Sige, tumakder ka nga rudan Uy, mapanakon na talaga. Ay, nagrigatan ayat aginaw ti asawa na. Kanya ngay nga rod. Kastala ti biyaga. Anusan? Mapan ka kade, wano, sumanao ka payla dita. Uwang kade. Nakon. Ilaw sa gabing madilim. Pare, mayat-mat lang ti kansyon kaw. Mayat, pare. Naidumduma akan siyaw. Aginom ta pare. Ibusan ta daytoy arak. Ayun Kakaisuna nga itaakla ang manan apim masyar dito'y balayaw. Si kantumet nga main. Ijay labang kag ti ayan mao. Siyak mati kumansyon, paray. Sige lang, paray. Agkanta ka. Denggam paray. Asinaw, jay kadwan ni tatang mo nga agin inom. Ni mang makaryo day jay nanang. Apay, di yumanin malagay. Jay kumpari na nga agkabaw. Jay ibagbagada nang itaray itinwang ijay kabangibang a barangay. Ay nananang, marigatan kayon tupay a makalagip. Ibagayokit din nga iso ti agkabaw. Pudno mo't Apay, saan pa lang agawit? Katnay, sumibngutan. Bayan nyo kadilat ta, kaitalaang anagkita da. Ay, numabartag, maturog to dito'y balay. Perwisyon tupay. Ay, unay kayon ayananang. Pulutan da day tilutlutwal. Anya, naglaing dan. Ay, ayabam manjay amam taong tak. Pagsasawak, iti saan amalamot ti asaw. Inom ka lang nga inom. Anya nga inom? Italamadan nga aginumak. Kat no nagiinom kayo manan, iti naminsan nga aldaw. Anya? Ibusem ti kwarta naglakwan iti erek. Gapo iti kaiinom mo. Ay, kabaw ka atalagan. Idi pa'y naminsan atawan anaginom kamay, kani kumparek amakaryaw. Ay, di nakman pagbalinan akabaw, si kaalaklakayan. Ay, unay kad. Ayan na ayat ti pagpadokturan ti kabaw, ti ipaagas kanijay. Na? Ubing ka pa'y matikunak, ngam nagkaroon ti kabaw mau. Ay, una yun. Di matla sumardangan nga agragrag ti sabong kan bulong to'y abokado. Ay, Sanya? Umay ka aglotaw. Ay nananang, jak pa'y nalpas ang nagwalays. Itay ka pa'y lang agwalwalis dita. Dayto'y nga rod abokado. Agragrag ti bulong kan sabong na. Na, unggag pa'y sa agragrag damot ka. Nagrigat awalisan dagiti sabong na tanagbabasay. Ay kunakun kay, pudno ti atap ko. Nga anya nanang? Pinaginawan dayjay nga Imelda, daytoy abokado. Nanang? Timon pa umayan dito'y balay dayjay nga Imelda.
Ay, paginawan na amin apuon ti kayo dito'y balay. Ay, di pa'y matay amin ang agbongbonga akayo dito. Kahit nada kayo nga iti paginawan na, nanang. Ha? Ay, matayak mo Rumor ka manan ba kay? Mapanak laang makikaruba. Di ka mapanita balay da nanatireng, tanaungot ka no day dya bakit? Jay anak na mo ti mapan ko paspasyaron. Nisan niya. Uray pay. Ang mga noadan to maibagana kang ka. Nasimpot mo't nisan niya nga anak na Sa bali ni nanatireng. Kasla tigre day jay. Isu at tireng tinagan na. Tigre. Tila ibagbagam mo. Mapanak, tamapan ko ito daytoy saan ang naibus nga ulo ti Litson. Alang nga ron, aganad ka kanina na tigre. Ay, tireng. Si kamot, tila lablabi daw. Asan niya? Umay ko man ito daytoy ulo ti Litson. Amano kayat yo? Ay kayat ko dayta, Ay na, nagmamayat mo ti bunga na daytoy lukban niyo. Babasit da pay. Lakwan nakto ti bunga na Nay, ninanang mon samat dayta bumaba dita tricycle. Ni nanang, napan nakitsenda. Ay, Imelda, agawid ka. Ay, sana pa'y nga agawid sa niya. Nasken nga agawid kan. Ha? Taapay? Ay, basta. Dito'y kan likod amag na. Ipalawag kuntukin ka. Gimatang ako ni tibunga ti abukado ije palingkay. Tamog. Saanan adumakkel tibunga ije abukado tayaw. Tapi naginawan ni Imelda. Ne, awan mat ginatang yung asidaan, nanang. Awan, aya. Ay, puro mat abukado to'y ginatang yun. Day, apay nga agpaisaw. Ay nanang, nakabawan nyo manen. Kunak tumat ngamin nga itugot dak numapan kayo makipalingke. Taado ti makabawan nyo. Itugot ka. Ay, sino nga iti agbantay dito balay? No umay manenday dyan nga Imelda. Ay, tangad-tangaden na amin adimangan anaw. San abalay taadalityon asidaan kayo? Na, litson. Ulo mo't ti baboy dayta. Litson. Nanang, italaang amakaraman tayo iti litson nga ulo ti baboy. Ada pa'y mansanas iting iwat na. Ala, day tangarudan ti sidaan tayo kanatatang ma. Umayak manan ijay balayo pare. Ta ginom tamanan. Ay, umay kalaang. Siya kaon, timang itugot, iti pulutan ta, pare. Ay na, imbag man. Banyas, ti itugot ko apulutan ta, pare. Anya nga iti makunam. Ay, mayat day ta, pare. Naimas. Makiin-inom manan ni Tatang Maud. Ay na, agulimag kayo ka din, nanang. Oh, papanan niya? Inak man pagsasawan dya, amam. Ay nananang, adda bisita na. Kababain mo na. Ha! Kaya't ko nga rod, apabainan ida. Agtugaw kayo kadilain dita. Dinaklapdan. Ay, kanayon ti panaginom da. Italaang manin, nanang. Sino aya, dya kadwa na nga agin inom. Ay na, di na magyuman idin. Aya. Ni mang makaryo di kadwana. Ha! Dya agpatpatay iti tao. Anya, ay unay kayo matananang. Apay, asino tinangibaga kada kayo iti kasta? Ay, saan aya asika? Ay sus, unay kayo nanang. Agbuya kayo iti TV. Tapno mayaw awan dagita dakas apang panunutan nyo. Ay, awanan. Awanan at talaga. Anya nga iti sirbi na gito'y amulan o kastoy. Anya ayati sang-sangitam dita. Ay, nalakay. Dayto'y lukban amulam. Ha!
Naragrag amin abunga na. Wen nga raw de. Pinaginawan nga min dayjay nga Imelda. Anya? Imbagak mo't kanisan niya. Adinan pa umayan dito balay dayjay nga Imelda. Ay, sayang. Sapay nagdadakkel ka nagsamit tibunga na daytoy alukban. Awanan tila kok ijay palengke. Awanan! Lakay, adakayat ko akanon. Di mo ko na napagulyan nakmanan. Kat umununa dagiti sakak. Saan? Si Kamot. Agrigat tikas jay. Amok ah. Kan dagiti man mo nalaka burasan. Ti bagam nga ulyak no burasak. Jay bandasan niya ti kayat ko akanon. Sige bakit? Jay asawam dakim basol. No apay anaragrag tibo nga jay lokban may. Ni Imelda nana? Anya aya tinagan ti asawam. Saan aya nga Imelda? Apay ko mapabasulin nyo nga eh. Pinaginawan na nga ro jay lokban may. Kan kita am jay abukado may. Hawanan ti bulong na. Napin nagdaamin. Kat amam no apay. Apay nana? Pinaginawan ni Imelda. Anya? Iso adi mo papaumayan dito balay dayjay nga asawam. Tabawalan nga umay dito. Anya, basol ko no apay analaylay dagiti mula da? Uwan ka no. Apay ngay apabasulan da. Pinaginawam ka no may. Saan mo't ah? Anya saan? Saan ajay mula dati pinaginawa? Anya nga rod nga eh. Day tarupam. Anya? Saan ajay mula da? Saan? Apay kumamot apag ginawak nga ajay mula da. Tiring, agsarita tamad. Apay? Apay at hila pagpabasulam. No apay analaylay dagita abukado kan lokban. Pudno mo't basol ni Imelda. Nagado apaginawan na. Dagiti pa'y poon ti abukado kan lokban. Ay na bakit? Kababain day tangar aramidam. Di kag pabasol iti di mo mat mapanagnakan. Takababain kan tulaang. Saan na ka mabain, lakay? Pagbain ako ma. Panagkunak ni komparek amakaryo ti akin basol. No apay analaylay dagita apuon ti mula. Apay nga iso ti aking basol? Dagita ti nagsinoblatan na nagis-isbuan. Anya? Naganaka konsan niya. Babae ti inauna nga anak ko. Ay, isumit lagayam anabayag asaan ka nakita. Tinanggad nak ngamin ni katugangak. Ay na, manuabulan asa anak arimrimwar. Mayat ti kasta. Ay, huwan gayam. Kumustamot nga di abukado kan lukban nyo. Natayidan. Anya? Ay na, di manon mutin ati ipapatay da. Tanabayag mutin dagi di amulami. Kat, siya ka di pa lang ti pagpabasulan ni nanang mo. Ay na Imelda, saan laasi ka ti pagpabasulan na? Aming nga umay di balay, pabasulan na. Patinto pa'y jagar-aram kanya kat pinabasol na. Anya? Adda nga min kabkabawon ni nanang, iso ang kasjay. Anya ngay nga rod. Talaga nga anusan min taagkabaw kat nga rodon. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kaagpabasol iti di mo mat mapanagnakan, takababain kan tulaang. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Lakay, paburas tantibong at manggata. Ay katwan na. Tapnosan niya iso ti umay suksukdalan dagiti ka. Ruba tayo. Ay na, liblibasan nga rod nga ulul yan dagiti ubeng. Iso aburasan tayon. Sige, agayab ka nga rod iti agburas. Maguray ka bakit? Asino nga iti ayaban ta?
Asino aya ti awan trabaho na ababaro dito'y lugar tayo? Madidagita ta, sadot dagita. Kahit asino ngay nga raw. Amukon. Ni Mang Karyong. Ni Mang Karyong? Wen, nagagat na ita. Gray tayo ba? Karyong! Woo! Mang Karyong! Ay nasakbay nga ayabam, manungay ti itang dantakin kwa na. Iso nga rod nga iso ti ayabanta. Tauray manulang ti itangdan mo, mayatan. Aya? Sige nga raw, ayabamon. Maray! Dolor! Apay, Mare. Nagburas kami ti mangga, gumatangkan. Manungay ti may 1 kilo. Nalakalaeng, 150 laang. No ije palingkay, 2 gaso. Sige, mangalak nga rod iti 5 kilo, Mare. Sige, alaag to nga rodan di bayad na inton i-deliver ko no bigat. Ay, uwan, Mare. Sige, Maray, tamapanak pa agkanbas di ta kaaruba. Ay, uwan, Mare. Mapankan, ta saan da pa'y anapan iti bangkag da. Ay, sige, Mare. Agorderak itila ko mamangga. 3 kilos. Talulaan? Anayumon 5 tapno agpada kayo iti order kin ni Mari Dolor. Sige. 5 nga rudan. Bayadak itan? Inton bigatan paray. Alang nga rod, Mare Minyang. Lakwan na kami amin nakaruba. Tapno makalako kamot iti manggayaw. Wen, tasyak pa'y laang tinagpaburas iti mangga dito'y paray. Wen nga rod. Iso sigurado nga ado ti malakwam. Lakay, ado tinagorder. Ay kat mayat Tanay, adon atiklis tinaburas. Ay na, nagado ti order da. Sigurado nga rot ang maibusan nagiti lako ta. Ay, ungayam, pinakan mo ni Mang Karyong. Pakanan pa'y laang kat tangdanan tamat. Ay sus, mabisinanan Ay saanin bakit? Mapanton mangan ije ili. Wenno ije balay da. Ado pa'y ayati burasan na. Basit lang. Madamdama, malpas na itan. Ala, ingkakit mangisuputan iti order dagiti kaaruba tayo. Wow! Ayos! Nagyaman kami, naburas gayam aminan na iti bunga ti manggame. Uray la kayak haon. Kayak pa'y lang ti umulay. O nga rod. Na ito yung ti tangdan mo. Agawi da kaon. Sige, Mang Karyong. Inton sumarunuman na agyaman na. Nay, agawit ka ang Tata Karyong. Wan Dolor. Sikan samot ti tinangdanan damari minyang agburas iti manggada. Wan, nalpasan ang naburas kaw. Manungay mo tintang dandaken ka. Daytoy man. Bilangan man numano ti tangdan kaw. Bilangat nga ron, Tata, Day talaang matinted na. Nay, 100. Nay, 150. Daytoy laang tinted da. Kat agmay saka pa'y anagburas, Tata. Kurang aya. Ay, nay matagita nga agasawan. Di dala na asyan mo't kengkan. Ay, imbag lang nga ada igatang ko iti kanal. Wen angam kurang dayta, Tata. Pinakanda ka. Ay, saan nga raw? Mabisinak pa yan. Ay, sus. Ala, umunag ka, Tata, tamangan ka pa'y. Kaasi ka mo't alakay. Dahito iti kuka ni Mari Dolor. Kisayam. Anya, apay akisaya. Basta kisayam. Tapno adupay ti malakwanta. Numaamuan da ngay. Oho, apay ikilo da pay aya. Ala, kisayam iti talo amangga. Oho, tila ibagbagam mo. Sigikit din bakit? Kasta ti agnegosyo. Makamu ka. Kaano tapay abumak nang ngay, no saan kang agswiti? Kat dagito ngay daddo mga order. Ay kat natural, kisayam mo't Anya? Damag kaladamag. Sakman lang, ti mang kisay. Hey! Talakay! Taol ka la, taol. Asino ayat di tataol ang brown day. Siya na. Asino ka? Ni Minyang daytoy. Umay ko i-deliver ti order yu amangga.
Ay, adan. Wen nanang. Ala, umunag kami niyan. Tanagudong dyan akaw. Agmay-may sak ita dito'y balay. Day tamot aso yung nanang. Saan nga kagat dayta? Ay kun alaag moten ati bayad yung order yung. Ay, sika man lang ang timang bilang iti kwartak dito'y pitakak. Nakaaron da ito'y matak. Dandani jakon makita ti bilang. Kasta ayan nana. Mabitlaan tayo isok to'y mangga. Ay, Ah, mano akilo dayta? 10 akilaw nana. Adda surok na amay sa akilaw. Ay na. Agyaman ano kasta minyang. Ta sinurokam gayam. Una, agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukana. 5 kilo da ito yan, Maray. Nene, mare. Di mo ikilo adi ta imam. Ta saan mo't akilwan day ta imam. Naglagan mo't ngamin. Ah? Kano da pa'y surok na day ta? Aya? Wen, mare. Ay, katagyaman nga rod iti surok na nga ibagbagam, Maray. Agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukanang. Dahito nga rod ang tibayad ko. Ay sus, nagdadakil mo ti kwarta yun. 1,000 man ang ti kwarta, maray. Ay, Maray, dahi talaang ang tinabati a kwarta. Iso abarya mo. Nay, apay nga itakalaang anagawid, pare. Nagadumot ngamin tinararamit ko di bangkag. Jak na puutan arabi igaya main. Imay ngamin ni Mari Minyang itay, kat in-deliver na dahi ti order ko amangga. Nih, tingay order ka. Ay, diya ka mo, pare. Ang madamag ko man. Ada ka di kilwan iji balayo, pare? Adda taglaklakwak ngamin itinatang. Ikilok man nga rod dahi ito in-order ko, nuhustumot laang. Ay kaumay ka di balay amaray. Kuna na 5 kilo kano dahi ito. Kan ada kano pa'y surok na. Ngam kasla agdwa-dwaak mo. Day tilaangan may sa asupot ti saan pa'y anaalang order. Akin kukuha ngay day ta bakit? Ni pare pidreng. Napan kano ije bangkag na. Iso nga itad kung tulaangan inton bigat. Imbatim kumamot na ije balay da. Ah? Je bayad na ngay. Di dan tupay itad. Sa bagay. Kunakken kalakay, nagbiit anagatang dagiti lakot amang da. Huwag niya rod bakit? Ay kurangan tumanin Ay na, inton sumaruno, agpaburas tamanan, tailakotan tumanan. Wen, kat jay santol tumot ipaburas ta. Ilakot ka dagiti kaarubat alakay. Wen, bakit? Saan tan nga umadayo dito barangay ta, bakit? Ta dito ipailaeng, kat makalakutan. Ay, kurang talaga dahito yung lako kanyak ni Mari Minyang, pare. Nagadumot ti kurang nan. Unay mat dahita na panang loko da kanya ko. Kuna na, adda surok na. Ita, kurang may. Jakla ko man nag-orderan. Ay, nagalas mo ti kasta nga ugali ti karuban. Ay na, kumarik pa'y Wan nga ron. Nagadu alukon na. Datayo pa'y akaaruban na. Makapasakit tinakam. Jak kaya atin nga alaan ti order ko. Isublik mo tan aday ti order ko. Apay dagita adda di tarwar. Na, dagita linakwan ni Mari Minyang ito lang ka. Ikilo dati order may. Nagaduda ha. Malaw, munag kayo. Bakit? Hingka i-deliveran na ti order ni Pare Pedring Amangga. Nagsapa, katartaraw pa'y lang gimanaw. Masapsapa rumrumor day jay. Sige, inakman laang ay. Alaan madagos di bayad na Woy. Maudin day tanga ilakot Woy, ay na, jakto pa'y naramraman ng tibunga ti manggata. Uray siyak mat Nasaya at magkit day, ta nailako ta amin dagiti bunga ti manggata. Paray, rumor kan? Nay, si Kamagaya, Mariminyang. Nasapa ka Sinapa kun taamok amapan ka manen ije bangkag mo. Uwi na ta mapanak agmula. Ay, umay ko ito day ti order mo amangga. Dayta, 5 kilaw. Adda pa'y surok na. Kuha maray. Ken alaag matan aje bayad na. Jak alayan day ta. Nay, apay nga ikat nag-order ka. Nagbabawi ako. Ay, sana mabalay.
Basta latag babawi kan. Nagurder ka, iso abayadan. Way, nadapagbayad ko, no kwarta laeng. Kat iso nga road, bayada mo na. Di ka gungat Kasano ajak makaungag, kat agurder ka. Ita, di mo matalaan. Ibagak man lakin ka tipod doon, Mare. Pudno nga. Kurang, tikilo dagiti la ko mamangga. Anya, ay saus naglastog ka matan amang ibaga iti kasta kanyak paray. Sa anak analastog, Mare. Ibagbagak la tipod no. Ay basta bayada mo day taon. Jin deliver mo kuni kumari Dolor. Kurang tikilo na. Ay di ka agsawi iti kasta. Amin amang nga deliver mo. Kat kurang tikilo da. Di ka agsawi iti kasta pare Pedreng. No di mo kayat nga alaan day toy. Aglilinip at tayaw. Nagsasaritaan dagiti kakaaruba tayo ditoy nga ireklamo da kayo nga agasawa. Gapaw iti panang lukuyo kada-kwada. Anya? Imay daing kilo ije balay dagiti mangga nga intem mo. Kurang nga talaga ti kilo na. Iso ajak ala inday ta order ka. Tamok. Kurang mo la ti kilo na. Agririri dagiti kaaruban ang lakay. Taapay ka no? Naamuan da akurang ti kilo jay mangga nga inlako ta kadakwada. Ha? Amin da agririri da kanaw. Ne, nakaamuan da kumangay. Ada nang ikilwan da. Diyak amu ah. Mariminyang! Ne. Maray! Ni kumarim adulur day jay Kapay nga ta. Ay kat inkakasaritan Ayak man, Maray! Anya nga iti baga. Ay kat makaamu kamutan Anya ama kaamukan ni bagbagam. Insuro nak nga agswitek. Ita, kasta ti bagam. Ne, insuro ka aya. Maray! Naa, pagliba ka mo, jay imbagam nga aramidag. Ala, inkakit sangun ni kumarim. Ang mga numapan agdaron day ta. Apay maray? Ay na, Maray. Agrek-reklamo ni Auntie Lourdes. Ah, jay bakit abulag? Wen, agong unget di anak na maestra. Takurang kanungot di inla ko mamangga. Ah, ay, kuha maray. Uray to pa di in-order ko kan kamare. Kunam nga dasurok na, ngam kurang mo. Ah, kurang aya? Uray dagiti kakaaruba tayo. Agreklamo da kano. Kontra kada kayo nga agasawa. Ay, unay mo't daytan. Ay na, kaspurok leader, diyak kayat nga agaapa kayo, gapulang iti mangga, Mare. Iso nga umay kakasarita. Tadyak kayat, ano lumabas ka dita kalsada, kat barsakan da kalatan. Ay, saus, nasakit ti mabarsak maray. Iso nga rod ako nakamakisarita ka kadakwada. Kat ikarim asaan mo nga ulitan, ti inaramid mo. Ah, ay, uwan maray. Itod mo mo't ngamin, aji eksakto akadagsan ti ginatang dakan ka, Mare. Tabinayadan da ka mo't iti kayat mo apresyo. Ah, ay, sige maray. Aramidan mi da itakin nila kay ko. Pasensya kayon pakawanan da kami. Di mo ngamin lukwan dagiti kaarubam, Mare. Laglagi pa tay pagsasao ako nana. Kagura na kati kaarubam no siniswitik ti pagtimbangam. Ah, Iso nga agbalbaliw kayon kanila kay mo, Mare. Titan gagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Kagura na ka, ti karubam, no siniswitik, ti pagtimbangam. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Ay agasam ngay day tagastusan ta iti internet connection. Kasapulan, bakit? Tag-work from home kami. Ay, manungay manan. Basta di kapartakan nga internet. Tapno napartak ti panang i-transmit ko iti aramida ka papeles, bakit? Manunga rod. 2.5 siguro. Isupay manan ama ikisay iti budget tayo. Rumbang kit di amaragsakan kan bakit? Tagmalmalama kung dito'y balay. Saan kan amabuta nga amangan no agchiksak? Work from home tayon, pare Mike. Saan tayon nga kikita? Basol da ito yung pandemya. Adua talaga ti pinarnuay da ito'y pandemya. Ay, talaga nga adong. Kasano ngay da ita? Saan kayon nga kita kini Cherry? Ay, nga rod. Sapay puminpintas ni Cherry. Sumiksiksi. Anda na panunot ko. Tapno agkita kami. Kasano da ita, pare? Bakit?
Urayam di mang-install iti internet dito balay, ha? Taapay. Ada pa panam? Adala mapan ko ala na papeles iti kumpare. Di mo pa ilain na, laidikalman. Among marudan na rabyanak. Ay, amangan no babae mananday ta, ah? Si kakit dimit. Basta rumuwarak, babae. Ay na, adon ti historem. Namin adon alinoko nak, Mike. Iso asaan ako nga agtalagkan ka. Agtalag ka kanyak itabakit. Takasapulan na rumuwarak. Talaga akong parem ti papanam ita? Saan ako mare? Nalawag timbagak, akong pare. Ay, mamis ka talaga. Umay ka man dito tarakupon ka iti kastaunay. Saan ang mabalin? Ha? Apaya saan? Di na kun loves. Maangot ni bakat ko ti perfume mo. Sa bagay, uray adak dito'y balay, nabanglo aklat ta. Ay na, mamiss ka mo at may sweet cherry. Ay, nag-work from home kami. Saan ta na makapag-date? Basta, i-chat na ka kanayon, ha? Win. Ag-video call ta kanayon. Uwi na. Anyang iti serbit inapartak nga internet iti balay. Wana, awan ti makalapad iti ayan-ayat ta. Oray pa jay tigre, abakat mo. Saan mata tigre? Kasla tigre ko nama. Saan la akasla? Talaga at tigre, day dya misis mo. Karupro, pati tigre. Oy. Di nakman, angutan na kasta. Sigiguradwak lang. Asaan ka na pa nag-chicks? Kaskalat tigre talaga. Anya? Awan. Ne. Anya da ito'y adda iti tenged mo, ah? Anya data? Ha! Chikinini da ito'y anya? Hoy, tilay bagbagam. Ha? Anya nga ro da ito'y ngay? Naglabagamat? Hinagat ti kuton. Among sensitive ti kudil ko. Makagatak labas set. Aglabagan. Ay, maamwak lang ag-chichiks ka manon. Makita, Mike. Ha? Ay, wen. Adan internet dito balay. Adan ah. Sige. Padasam, numayatan. Wen man. Kita man ti password na. Tanay, dahi talag suspitsa mo tentya mo. At damat pagmayatan na no ag-work from home ni Mike. Ay, ante. Saanan ang makapagbabae? Kan mabantaya mon. Kan uray saan kon abantayan no adan ijabalay? Agtaldamot laang ti panunot mo. Ante. Adan sakit pagsayaatan da ito'y a pandemya. Dayjay lang Tama na yun ang tibinulan ababayadan me. Gapo iti dayta nga internet. Kat, saan laang mo't anilakay mo ti mangusar iti dayta? Sa bagay. Uray dagiti anak ko, mausar damat. Kan, uray si kamutan Awan lat hilig kong ag-internet, ante. Sa bagay, uray siyak tupay. Hey, agtrabaho aklangan. Ngam jay ibusak ti oras kan panawon ko iti panag-internet. Mike, anya day talanlan saam? Dahi tiri daw Apay alanlan saam? Dito yak nagtrabaho. Dito'y asiled? Katwan. Nakalaktiri daw? Wen ata no jak maisturbaw. Kasta ka no aya ti work from home. Wen, kastoy talaga. Naglawa mo't ijay salas. Nagtataray dagiti ubing ijay. No agbuya da iti tibay, di maisturbo akon. Sa bagay mo't kit di Ala, mangyawat ka man iti lansa. Isuda ito, iti pagtrabahuam dito'y balayo, paray. Wen, pare. Ilak mo pa'y patiri daw.
Saanan nga amo ni bakat mo ti aramidam? Iso nga rin tinapanunot ko. Tapno sana basta-basta makastrak ni bakat ko. Naglaing kan, paray. Siyak pa iti ko na. No kasta, agtultuloy lata ti relasyon nyo kini Chereng. Uy. Di mo pigsaan. Taamangan na mangag na ka ni bakat ko. Ayan nan ngay ni Mike. Madaman nga agtrabaho, ante. Ayan na ngay. Ay, iti man basit asilid nga inaramid na nga opisina na. Adda inaramid na nga opisina na. When ante, tapno saan ka no ama disturbo? Kasjay gayam ti work from home. O ala, umay ka pa'y ante, tagkapi ka. Ay, sige man nga raw, taday, naglamay. Ante, atuyan ti kapem. Agulimag ka. Ha? Apay ay ante. Kasla agkat katawa mo't ni Mike ija nagtisilid apag trab-trabahuan na. Da kayo mo't ante. Gagangay na. Kasjay ay Wen, normal lang dayta. Aya. Ala, agkapi kayo kit din, ante. Hello? Hello, Han. Ay no, nagpogi ka talaga uray video ko. Anya, ganda ito ilalabs ko na ya. Uray ka. Nagsiksi ka, mait. Kadikdigos ko nga min, Han. Kasta ka day? Ayan na ni Tigre. Anya? Ni Mrs. mo Ay. Aglablaba siguro. Sigurado ka kadiasan na amaamon day di pa nag-video call ta? Saan? Awan ti muna day jay ti computer. Taglabakan aglutaw, aglinis ti muna. Tigre talaga. Rumbang lang ang mapanan hindi kabakiran. Madamdaman tumanayin. Adag tuk-tuk-tuk. Amangan nun di bakat kaw. Sige nga Rod. Bye. I love you. Bye. Apay ang nagbayag alukatam tiri daw, Mike. Di siya nga rod. Mamin ano lang matagaw atam to'y ridaw. Ay na, busy ako nak. Busy kalakit din akanayon. Umay ka manganan. Anya torasan? Pangaldawan Aldaw gaya man. Nagrigatan ayaw no busy ti tao. Busy? Wala. Agim busy. Busy? Si kaki di man. Awan matgayam dito'y abay ko ni Mike. Napananangatan. Nakaturog lang itay dito'y abay ko. Ita? Awanan? Inaman kitaan. Nakasilaw mat itisilid apag trab-trabahuan na. Nakalaktiri daw. Mike! Ada ka dita, Ay, dak dito. Apay ay amasapol nga ilak mo to'y daw. Trabaho ak nga rod. Uri rabi agtrabaho ka pa'y? Wun ata ag-overtime ak. Ngam apay amasapol nga ilak mo to'y daw. Diyak nga rod ka, ti may storbaw. Kaslay ta. Des-destorbon nak. Tawan kamutan iti pagiddaan ta. Nagisamsambutak nga rod. Kasla adda kasarsaritam itay Sino kumangay ka? May saak mo dito. Kita akman? Ay, unay ka na ya. Awan ti sabali akadwak dito Mike, ha? Amumon ti jak kayat? Wen, amok. Awanan ti chicks. Nagkunangamin kan ka nga da. Makaamu ka. O sige, inak maturugan. Hala, sumarano ak tam. Ilepas ko lang ti trabaho.
Hello, pare. Oh, hello, pare. Naglaing ka man. Makapag-video call kayo latak ka ni Cherry. Agmalmalam kami ang with video call, pare. Kaya. Wen. Kagudwat oras lang ti pa nag-work from home ko. Kaduan nga oras ko. Ag-video call kami ka ni Cherry. Bili bangkaon kan ka, pare. Talaga kasta, pare. Kasano, numamuan ni Mrs. mo? Saan mo tamadanagan? Tapaya saan? Saan na amaamuan? Awan ti amuna iti internet. Oray rabi agtrab-trabaho ni Mike. Win nga rod, ante. Agpatpat nagpay, Ay, agasam ngay dayta. Kat no agtrabaho, ilak na tiri daw. Ha? Awan ka diti sumken a panagduado a dita panunot mo, Mirasol? Huwag nga rod, ante. Awan nga ta ti kalukwan nga aramiden na. Panagkunak. Adda, ante. Ay, katakwatom ang amen no anya ti aramiden na. Talagang agdua-duaak. Ang jakmat amo ti pinpindo tak iti computer na. Isuro ka kaanakan. Ha? Surwanak, ante? Anya nga iti serbik at teacher iti computer no saan ka maisuro akana ka. Ag-work from home akmanan ita, bakit? Di ka man agtuktukan, madisturbo ak. Kwa, ibaon ka kuma ang mapan ag-grocery. Apay asyak ti ibaon mo? Trabahom da ita? Nasakit nga ro ti ulok. Sumruman ang ti migraine ko. Aya? Wan. Adda di talistaan ti gatangam. Kan ato'y matan ti kwarta. Ay, sapay aday sambut ko. Mabit ka lang mat ijay. Kan italaang mat ngay baon ka. Wan matkit di Alan mapankan. Tapno makasubli ka adagos. Nasaya at tawan gayam ti password day ti computer na. Gapo siguro taam mo nilakay ko ajak amo akalikutan ti computer. Ante, anya nga ti sumarunong aramidon ta. Lukatan ti Facebook na. Ay, malukatan nyo, ante. Wen, kaanakan. Mabitlaan. Aday ta. Nalukatanan. Ha? Ay, sos. Nagado ti kachat na, ante. Wen nga rod. Kan, saan laang amay may sa babae? Aduda. Dahito mo't Cherry ti kanayon akain inawag na. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkat-katawa Wen ante, agkasam, tanagbayag ti panagsarsarita da. Kad kitaam kaday kaanakan. Agsarsarita da, uray rabi Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasamak, ante? Ita, naamwamon ti pudnaw. Wen ante, amo konti pakabisbisian na. Work from home gayam, Mirasol, apay nga awan internet. Saan ka makapag-work from home? Saan ka makapag-work from home? Wano, saan kan makapag-chat? Wano makapag-video call? Anya mo dito sa sawi mo? Awanan ti internet. Gaputa impaputid kon. Taad adugayam ti oras kan panawan mo makichat-chat kan makivid-video call kadagiti babaim. Ay, di ka matagsaw iti kasta, bakit? Dayjay Cherry nga awagam iti lalabs kun honey. Asino dayjay, ha? Kwa,
Pagayam ko lang, Dayjay. Pagayam-gayam, ha? Namin adon alino ko nak, Mike. Ha? Isu nga ita. Pumanawak pa'y lang dito balay. Makaamukan itibiyag mo. Pimanawon ni bakit ko. Kat kadwa na pa'y dagay anak mo, ante. Ay, kasta na tibiyag agaramid kan tumot ngamin iti kalukwan. Anya nga iti aramidak, ante. Tapno agsubli ti asawa kan dagay anak ko. Ha! Work from home. Sabali mo't gayam tiyar aramidam. Laglagi pam tay pagsasao ako nana. Di mo lukwan ti asawam. Tapno naragsak ting kay masakbayan. Ante? Ala, kasapulan dagiti agiinam. Kat agbalbaliw kan. Urnusam ti pamilyam. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mulukwen ti asawam, tapno naragsak ti inkay masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibyan! Naggapgapwam, imang. Di takaruba. Apay aya? Nagluto ka pa'y kumamat Imanaw ka, katawan ti makan. Si kakumamatan ati nagluto, tana sa apa ka nagawid. Nabambanuga ka nagtrabaho. Siga, anyat inaramid mo. Napan ka lang mat nakikaruba. Hoy, saan ka ngagsao iti kasta? Tano mapanak man makikarkaruba, adda maganganab ko. Anya ko mati maganab mo dita, nga uray lag kikinuto kayo dita igid. Di kay lamabain akit kitaan, dagit aglalabas at tao. Nay, no sa anak a makikaruba, maamuak nga raod, anak itaray gaya man di balasita nga anak ni Pari Mariaw. Anya? Di mo amo dayta. Ken, daytoy pay ti baro a pagchichismisan da. Jay anak ni Oscar a kagawad dito'y barangay Tayaw, nagbalinan a bakla. Ket, dagita ti ipanpanakkel mo kanyak? Dagita chismis? Daytoy pay. Ay, saanan? Ang kakiti nagluto. Dagita lang ti paglaingam. Inayadam mat ati mangan imang. Slak agap apura. Ada ka ron papanakinton malam. Ijay manan ayan dagiti ko kumarem? Agkikinuto kayo manan ijay igit ti kalsada. Adalaan kaya't may apanutputan. Ne, kasla kayo payagayam investigador itan. Nalalaing kayo ngam reporter. Kat, si Kangay, kontrabida ka mo. Imbis kumangaglaba ka. Ay na, dinakman ikulong diti balay. Makaumamot Wino saan, agmula-mula ka di talikod itinatnateng. Tapno saan nga isupay agatangan. Ayan na tayo tangad ti manok, tayo sumanti si daog. Tulang dayta. Kabaalak. Inayadom ta ni. Ay sus, natukul na di postisok na kay. Kunak kang kakat. Ay sus, natukul na talagan. Pagkatamon Ayan na nga rudan kayo pagpagkat ko. Ay na, ay una yan. Apay ngay. Awan maten ni Imang. Ay, wan nga ron Sapay ko na nang adda iba ka na abaro at chismis. Ay, aldawan. Naglaban saman? Mabit lang Tama panak man ijabalay da. Ingka kitaan? Wan. Awan mo't siguro nila kay na. Awan. Tanapan nagtrabahon dayjay. Masapsapa amapan makiraraap. Saan ngamin akayat nila kay na? Nga addamang bisita ken ni Imang ijabalay da. Taapay ka no? Kagura nga rod nila kay na. Diyak man amo no apay. Ay, Maray. Apay nga aputam day tangiwat mo. Awan nga rod ngipon ko. Apay. Ano ti pustisom? Natukul. Pinagkatakpay laong sa ako imbilag. Aya. Ay, unay mo daytan. Sa anak pay laong makarwar ita Tama ba inak nga awan ngipon ko? Nay.
Ay, kas kamo lagayam, bakit no awan ngipin mo? Ikaw day tang aramid mo. Patawaan na kayo nun. Ay, kasano mo ngamin. Ay na, makapakatawa ta itsuram. Ay, uy, amom, urayan na kan ni Badeng, ijay teresena na. Amom matanda ijay abakla, mahilig mat amaki chismes. Ibagam, amayak ti teresena na. At aman ama magaan di impagkat ko apostiso. O sige nga, Rod. Na, lagsang sangit ka, Maut. Awanan ra kayo. Talagang awanan. Awanan, Jay. Di apostiso ka. Intaray di aso ti karoba. Anya? Nga to kung baba apostiso, awanan. Di nasayaat. Anya nasayaat. Kasano ako yun na makapangan nga ita? Tapno saan kan arumwar a makikaruba. Basta, agpapustiso ak manon. Ada kwartam. Kwartam apay, imutan na kitan. Hindi nararin nak nagado ka rin. Di mo matinungtong para pulos. Sapay nanginat ti agpapustisaw. Gastusam! Na, apay abumugkaw ka. Hindi mo lang gastusam kitam! Wanan. Kagparukod inton bigat. Nasaya at mo, taagin na ni misis mo ang mapan makikakaaruba at tila iwarwaras na asaan apod no. Makalawas da kanu amalpas di ipaparamid na apostiso na. Ay, saan mo latakuman nga inikan iti kwarta? Masyanak mat ngamin manang. Ay na, adun ti kaaruba a pinirjan na. Kanayon kumat abagbagan, tinakmat dengdenggan. Nagmayat man dito'y balay, nukas taasaan kaunay ang makasao bakal. Nagsakit mo't day tingiwat ko, nagsauak. Kararamid nga minday tapos tisaw. Mabai na karumar. Limtag mo't day tingiwat ko. Isuasaan kan arumrumwar, dito'y kalangan balay. Aglinays, aglaba, kan agluto ka. Agtal na ka man dita. O, kita am daytoy balay. Naglinays no saan ka arumrumwar. Mainawan ken saan akot kutunan dagiti pinggan. Kasta kumaakanayon ka. Saanan amaamuan ni Imang dagiti istoryaan ta? Ay katuan mabain kanupay la arumwar. Huh? Kunak man no nagpapustison? Kaslasaan kanu mat ama ifit ja pustiso ana itadkan kwa na. Aya? Wan. Kunak nga Rod, amangan no pustiso tila kay dayjay. Amangan no nagsinukat da. Ha? Wano, pustiso tibakat. Wan nga Rod Namin ano kanumot nga insublina iti nagaramid iti pustiso, tamasukatan ko ma. Angam, ipilit mo't dyan nagaramid, aday jay kanu jay kukwana. Sakit nasurukan ang makalawas, asaan nga imimay dito'y tersenak. Win nga Rod saanan nga updated ka dagiti kabaruan at chismes. Makarwar ka ni Mang? Wan amanang. Mayatan ti isam ko. Mayatan, di tapos tisom. Wan manang. Nay, agin init mo't iti kunak. Yung apay ngay akas la agarbes. Sige manang Mapanak pa'y dita tersena. Wala. Na, ni Imang tag-shower. Nagpigsat pa nag-shower tingiwat na. Ay na! Nasaya at man taimay ka, Imang. Ay na! Nabayag nga inururay da kakat. Kahit mayatan tapos tiso? Mayatan Ay na. Ada ay agtagtad dito'y tersenak? Ay, wan nga Rod. Apay akaslada nag-shower. Katanya ay tinagsasaritaan nyo, hindi ka labas. Agistorya kayon, Ay, shower talaga, bakla. Ay na, ay. Paggapgapuan na nga ta. Ay, mabit man lang. Marimang, agsao ka man.
Tapay. Oh, sige. Agsaw ka pa'y. Apay ayang amin. Ay na, bakla. Iso talaga ti paggap-gapuan ti shower. Ha? Ay, wan nga rod. Ay na, mariimang. Agsaw-shower ka talaga. Nagpigsa. Dahito yung iwat ko? Katuan. Nay, apay ngay ngagpaisaw. Panagkunak, dahi tapos ti som ti makagapo. Ta saan kamot nga agsaw-shower, ide? Anya nga yung tinaskan nga ramidak. Ay, ingkapasukatan dahi tapos ti som. Amangan nungipan ti pating dahi ta ingkabilda dita. Anya? Ay, may mayat sa nungipan ti kaldeng. Wano, nuang. Ay, tapno saan nga ag-shower. Anya? Ay. Medyo umadayo ka no agsarita ta. Tapno saan na ka mabasa. Day tati solusyon day ti problema ti pustisok? Katuna. Anya kumangay ti sa balay. Pasukatan ta na. Pangalaan ta nga iti kwartata. Huston day ta. Umadayo ka laangan no makisarita ka. Tapno saan amabasa ti rupa ti kasaritam. Ay, unay mo ton. Tirasun laang mat anas kan amaadan ka iti pustiso. Ket tapno makapangan ka. Kasano day tuyan ngay? Saan kan nga agproblema bakit? Di akon makapagchismis Day ta ti kunak kang kagat. Amom no anya ti solusyon day ta. Anya ngay lakay. Saan kan arumrumwar dito'y balay? Day ta ti solusyon day ta problema. Naglaka bakit? Ay na, nasaya at mat, no saan arumrumwar di tabalayo ni bakit mo. Mabain takasanaw. Ag-shower mat no agsaw. Nadlaw ko matday tayo din na minsan na nagsabat kami. Mabasa ti rupa di kasarsarita na. Apay nga rod nga katawa ka ngay. Naragsa ka kamanang, tasaanan arumrumwar. Maasikasunan dagiti anak may kanjay balay may. Awanan ati problema no kasta. Awanan manang. Kat, kasanungay no agsarita kayo, di mabasa ka? Saan na problema day tamanang? Adamat fish shield. Anya? Ay na, bakla. Saan ka nun nga umay makikaaruba ni Imang? Ha? Apay ngay? Mabainan tag-shower kat nga rod. Ay, kasta ka di? Wen, mabalin tayo latang agchismis. Ha? Kasanungay? Adamot cellphone. Kat? Mga ramid ka no iti group chat tayo. Ijay tayon nga agsasarita. Ay, kat mayat day ta Kastamot ti kunak. Nasaya at day ta na panunot ni Imang. Ay wen Iso nga urayan talaangan ti text na. At da ka no baro nga istoryaan na kay. Sige man. Ay unay kan bakit? Jak makaturog. Naglawag day ta cellphone mo. Talaang mo't makapag-cellphone na. Tanagaduti na si Kasok diti unag ti balay. Nangalaam day ta cellphone. Impatarimaan ko anjay na perdi a cellphone mo. Kat, asino nga iti kachat mo? Dagiti mo't gagayem ko Ay unay kan bakit? Rabiin. Agin inanada mo't. Agpapada kami anawaya iti kasto nga oras. Dahito iti pa nag-group chat me. Adamat group chat yaw? Adda alakay. Nagragsak gayam ti adda group chat na. Oy, adda gayam na si Kugan a maestra dita eskwelaan. Ha? Nakadamagam? Ijay group chat tayo. Apay, di mo pa inlukat? Sa anak pa'y ngamin anag-load. Isa nga umayak ag-load dito iti resenam. Tapno makapag-chat tayo. Ayun Ay, narigat no awan internet. Talaga Ay, sino jay kunam si Kugan a maestra? Ay, basta,
Ada ijay ti picture nga inside ni Emang. Uy! Kompleto, Talaga kumpleto ti detalhin ni Emang. Ay na! Bilibak talagan ka ni Mari Imang! Naglaing! Delikado ni bakit mo? Apay manang? Idarong ka no dya maestra nga chismis na. Anya? Ay na, kung nakmano nagtalnan ta nagpapustiso, ay ngam saan pa'y matlagayam. Kimmarkaro mat. Ay na! Mangibabain talagan ni bakat ko, manang. Talaga amang ibabain Bagbaga amot ngamin Kasanon no idarumdan? Ay kat, kastala ti biyag Tay kunada nga rudan, di ka mang perde, tapno di ka maperde. No idarumdan ni bakit mo, ay kat sungbatan na Ay nalagay! May balod ako. Anya nga min ti inararamid mo aya? Pinerde ka no ti reputasyon niya maestra. Ay, itad mon kanyak day ta cellphone. Oray pa'y no itad ko itakan ka. Indarom nakmatan. Tapno saanan, amanayunan pa'y dagiti mangidarom ken ka. Jagmadam mo nga dagayam kaso ti mang perde iti reputasyon ti maysa tao. Di ka lang amin agtal nakot. Idi natukol jay pustisom, kayat nasawan asumardeng kan nga agchismes. Pinigkitam tupay lang amin. Balunan nagtulat ta nga rudan ay di pagbaludan lakay. Sangwam ta inarabid mo bakit? Sapay lakuma tapag nakmamdaytan. Agbalbaliw ka. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapno saan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!